Studio Perlice. Dobar dan svima, ja sam Leonarda. A ja Lana. Tema našeg današnjeg druženja je banana. Znate li možda nekog da je ne voli jesti? Čisto sumnja, onako žuta i slatka, zovete da je oguliš. I pojedeš, naravno. A onda dobiješ malu, možeš skočiti metar udar. Dobiješ i dobro raspoloženje, satima možeš pričat viceve. A tek kad probaš kolač s bananom. Koji? Ima ih više vrsta. Znam, ali najbolje je one što ga zovu mačji oči. To ti je čokoladna rolada s kremom i bananama. Čula sam za taj neobičan naziv, ali kolač nisam probala. Imat ćeš priliku uskoro, no prije toga moramo svi pozdraviti banana pozdravom. Koji? Pa već sam ti rekla, pozdrav svima, živjela banana, ajde brzo samo. Pozdrav svima! Živjela banana! Jednu ću bananu smazat svaki dan, to je lako ko da lupiš dlan do dlan. Djed i baka kažu, tajna ti je to, kako doživjet ćeš godina 100. Jednu ću bananu smazat svaki dan, to je lako ko da lupiš dlan do dlan. A banana klub osnovat će moj tim, članove primat ćemo se